Ia o teo folo fa ma fa talo fa tu Samoa lau fa mo wale dei vanga o le fia fi ina ua lua minuto bo te ai dei le July 5 ele taimi a mantou di usile dei ia e mesio le fa talo fa ma moli atu ya te o Samoa mai lau ele la fu le mu o sio mantou bizuro o manu go nei o lo ia ile tanto ofisa au tu o le Bluwave TV ia ile nei foi vanga o le fia fi a suru so morfito masina lo tolu por masina o manti lua firua se fulu male tolu o le vaiaso fai u fo ile nei o le nei masina ka fio la eli o le mele i ka ko ha le pum pum mama a nga le pum pum pa mele wo ia e pe na tanto wo mai ia fa tau no le masinga ia maka ko ka penga mo le si masina wa e se le tulanga wa ia ile vave tele o taimi ma le fai tau fo yo vai o le wanti lanto ia ai no swinga o le soifuanga wo tanto ia nei u yo le ia fa talo fa mo folo fantu le porkalame o le Tautai A'e le tautua mle unanga lau Bluwave TV. Ea po le Blue TV fo i walau ilo ai masila fia ia le to tele. Ea ele nei fo iaso. O le urua iaso le nei vai iaso pe ana te fai atu. Ea matanga o le vai iaso le nei o le songa fua. Ea o le si ui fo i leo le nei masina. Ea te o tau sa moa le antunu pele le loto ma le anganga o amai. O amai le sa varinga me se fo fa kuku ka ngia songa fua. Io e wai e nana o fai atu o pule o le aso fa kuku nga kareke. A wai a fa pe foi le o le na matua e fulie io e suale la pauta ma suale la batai wa fo ile weekend sa fe nga yai ona sa e matua fia ile celebrating ma le fa manu ye no se me mana ya na tupu le weekend kai pe foi le o sau au nga manguia ava pesa malola au e tai pei o le fa mo ina le au le hurricanes o si tatu au vo ile mo na Pacific wa nga mela nga kile nga matua e fully ye te matua sa afi le weekend ava pe fo ile le sa malole to au ai o le au sala ko ka alo ile se au malo stili tai pei la fo o le mele na malo i nei le au gilani la to ye le force e wa anta o le force bi se au e malo se mo na Pacific ia e pila a fa pe ke vidi mai ia ilas ele te tau e so nga vidi mai ia fu la ile so ko fu pe fa pe o le na malo lau au pe o le pulu wa e pe ia wo mana fa tau fu o le mo ile i fu pe o pe mazania ile tulu e o le ia o le ala va se me manga ia sa fe ngai ma oe ia fa malo antu le fa to malo fo ile tau ata a fa pe fo ila o le sa tu fo ile le manguia lau au o le sa e tau fa le fia mai on o le tulang o le manguia yo lau kapua inga e fai o lau au so pala kapi ku ku le au le ale liki oki to mai au fai tu malo yo ti ala ku ka longa ka mai ki oki ia sa o le si lo makua arua ku i lu makaya sa u ku kaya apa ku i runga ai kau le uru e nga o mea o kia ia tato fia ye runga o programa de vanga o le fiafi o folo fa talo fato le tato fa malo ma sani la foi se te mi tato wa fea foi se ia mori atu fa manu yanga malo fa ngol programa mo oile de vanga o le fiafi ia ai manatu pa ia mama malu Samoa no le songo fuole nei pe o le ulua ia sole amatali o le tutua ma le unanga lau Bluwave TV ia no lua tu fa tini o tu sala o pa ia mai le mata ili o le tui manua ia pe mai fo ile motu sa se ia pa ia le motu tele ia pe mai fitiu ta se ia pa ia fale alu po i fili ma politu una tawilo ai manu o malo e fa me fo isi mai le me nga e le la se ia pa ia le nga i fo le la no no tu fa tini o tu sala e le tari tonunga ia ole a fa ta lolo i malai fa to lia malai to fio le tunu ile o pono tu le to fo i malai pupu to ole la to le fatu ai nga tausi ai mai ia le sofa manu malo ke riso tatou te muru au foe mo tatou militino ai lungo le proklame e le nei vanga o le fiafi o folo falam fa talo fatu asia tai te to umalava e le nei vanga o le fiafi feo yo le tala le leimo to faltua fa tai te talo fa tai le maftanga o giro fo le sona nafi sa matua i to tu malo si e le sa malainga fo yo mako yo o te lo fo i o le sona nafi ia sa matua i Ioi, ma fa mo fo ila u fainga luenga ko kofi ia o fo ise nga fa le fia ye se fai fia ya o ina la fo ia la nga e tawi io au veni o do fa pia
Poi foi wakau kala fai fe au wakau roi foi sia mele nga fai wiki. So ia tau te mai tau upu fa pena talia ia e fa mai ia le tala io e fa mai le tala la salo. O ia o la sa ile io yopu. Fa mai le tala yopu le nga fai ron to lua. Ah. Fa kulongo lua. Io se fai ia la sanga fa maung ia o la e wa. Io ai fa mai le tala ai yopu. Ia talia e ana o melele e fa fe me lele ia o nga yo tatou fia ya le loku pe fa pe la ko mili mai man nice mai le upo le tu ka ko kala ngo bala o nga file aso pa yo le tu ia mo ilan to o lo tapua ile aso sa ia se fo ile ni se tapua ile sa pati le so to na ai pe o ka ko wa ko le loku fo ile le seru le lei mai lo ulu pi seru va vai ho le launga ia nga ke aro fo oh you are the best preach it ai nga lua ko ile sia so pi e ka rongo ngo pi wa kau la vea ho ile io ke aro fo mai ia iar ka nga kale upu e ser fa ia va talo va tu fio yo tala lei fai la va lo to na fa o to masania ile tu o malo no fe ngalo ona afele o le tatou whaamalolunga o le tatou apio fōlinga me se fo i o le YouTube channel ia te utau o loo whaavatiwa au loloa le nei vaenga o le aviavi. Talofa lava mau folo fantu le fionga ia le ulua ia li. Ioi, Luisa fui mono a you. Ia talofa atu whaavitai whaamunuianga le nei vaenga o le aviavi. Ia, me se fo i o Ulilanta a ke ripa ma le tau mawtanga ia lena to vao tu ia Josefa wo lava nei mapaanga mai le tatou proklame mai se fo ia sunga ia aleki whaavitai aleki le mawta mai i nai Henderson io i le nei vanga o le fiafi o folo fatu a siata mi se fo ngalu wafi le Pepe Jericho motorway le nei vanga o le fiafi whaavitai le mawta mai Lucas Yazo whaavitai le mawta mai Campbelltown i nai sini au Sitalia ia raka leo le tofine ia lia tu ia i matai linga whaavitai le mawta mai le nei vanga o le fiafi a talofa ti a tope naia me se fo i le tofine a foroti misileti laiti e va mafuta mai nai papakura vai vale lei ofu se ua le fia tenta por que minga ore le kai o malulu mafulu io a talofa tu ia taro skiing taro ia pola tamo talo io taro pa ia ora fa utanga i tua ia le fionga i le sao ia fa na ma ainga ia po le fionga fo ile alo le maiava ba tu siata masabo le oi fa ta tu ma fa mai de vanga le fiafi Filipina alesi ma tau fo ma tanga le vanga le fiafi o folo fa talo fantu asiata mo o tu malava le vanga ai mai se fo yo Henry Vaulico fa tai ma fa mai le vanga le fiafi fa pe fo ila sala fa tasi ma tau fo ma tanga ia ai mai se fo yo Kenny Muripola ma futa ma le vanga le fiafi fa tai atu ia ante o tu ma fa mai ngata lea o le sunga ia tupola u falili no fa msasa fa pe fo ila ia ma Henry alai asa pango fiele mafuta mai le nei vanga o le fia fifa te atu mo folo fatu fatalo fai le fionga ile fuia vai lili e sekia ti tau vau le mafuta mai fo ia me se fo songia ia o ki ropo i lungor ki liva la o kama le nei vanga o le fia fi o folo fatu asia ta mo o tau mahonri le mafuta mai nai North Dakota ife America ia fatai mai se fo songa ya pule ava po mele fatai mafuta mai le atu to nai Alaska e ele tatou malo fa lo ngia e tatou te fa tala no ino le ala fola mana tuai la fanga solo ni so vai ngole tatou proclame mal tatou fa malo ai tatou tele yo atu le tatou fa malo fa ni so vai ngole tatou proclame me so tatou news update atalo fa tu ile songa tu isa mau fata tamati le lua ma le tausi a te sisi ke lo pofo me la ka America ya be se fo lungo le tatou YouTube channel Andrew San fa tai ma vai le vanga le fefa pe foi la melu si paia pa to foi ma vanga Rocky Faleali fa tai ma vai be se fo tolo te liu ia Paulo Sangale ma to foi ma vanga fa bela ia fitalenga swa fo misi ya si uso ma sani ona ma futa mai foi lungo le programme le vanga le fefa liweni tau fete fa tai ma vai mata tu i Las Vegas really nice amu yo to happy Sunday mo te lola o le so sale nei
ia te o tau o lo mai mo mai le malo tele o Amerika fa pe Hawaii mai se foi o le moto fianga tutuila manua fa manu ia tu ia le aso sa pati po le aso sa mo o tau i le nei vanga o le fiafi mafuta atu sele nei Hastings fa tai ma mai ia tama mantu tu o la taua wa fo ia ta paule fano le no fo apule ma le matuafia fa tai mafuta mai le vanga le fiafi fa be foi la lui lilo le mafuta mai nai i America i Seattle Washington ko the Seahawks la tato atu eisi fa linga le fia tu inanto me se fo fa sala longa o avano fa ngaruenga so kilo mo mo tu la po wa tu langa fulu mai le sita tu avano fa ngaruenga le ai yes e lua ia tatu company le tu inanto avano fa ngaruenga le le fo lo to fa fonga le mai ia mai fa so tai mai tanto one job advertisements nei a ton we nga fo mo o le avano fa ngaruenga mo i lunga nei au gilani o lo o tau sa ilia se tama o tiulu papa o se ali o tiulu le leile to mai e yeilona to mai ele o mo miar kama vuile le koruru au ulu ngale leinga o ki fa se o ele sifu mai mo mia se tama o tiulu se ali e yeile to mai male taleni fa funga ina wao o malo le turu ia tasile na vanoa o lo sa ilia le taimile nei il tatu Tasi Barbershop. Ia mana tua vano umane e lalo umo le pulenga le Tasi Market. O le isi lan tatu vano fa ngā luenga o lo tau sa ilia se tau la se Samoa. Now, o le vano le fa fonga le mal maru le tatu watunu. A fa pe ya te o ele to mai fo ile ele o ngi ya iku. Le ele kamanga le su. O le tau la se Samoa pe yo o ngase la ve fa nga ia tatu la au matulanga fa pena o le vau matua me se fo yo ngata i fale me vanga fa pena e te tau fo ila o ia nei o e se tu ai ngato mai fo ile le tau massage po o le tulo la va tu ngana fa fengo fi ele le ila fo kua ele le ila fo so ongo ponga ivi ele le ila fo ko ala o le mapunga tama fa pena tu sai pe mix fo ile le mafaiona e fa ile fa valea o le taula se Samoa ia matu ai nga fo ma yo ngase fa pena e mo mia la o e yai le va no e fa yai lo ofisa matu langa fa pena tasi le va no fa nga luenga o tau sa ilia le taimi le nei ia ma se male vaenga e todo ia va no a le Tasi Enterprises o le sa ilia le o se tamaita i e teu tulanga fo ile lo le fa au le inga o le fonga lau fonga o le to tele io e o ya kai kali e fa sa mo ka ka mo fa fo ya su ngi fa sa mo le yo nei o le fa Britannia o le beauticians fo le kamale e kele sa fo le ye le to mai fa manicure pedicure me uma fa pena ele le lo vali ulu la to inga upu e fa pena a fa be ya te o le to mai le na ia o le atu ina antu ilunga le tanto website le se tu fo le tanto fa mole e te apalai mai ai admin@bluwave.co.nz o se ali ele leilo na to mai le fa fungai no ao so squinga o kiuru la ve ke le ai le fo ilo se le po ia o se taula se o se tangata iso na to mai so sto inga fo fa Samoa ia ma fo i mo le tu engale ka ko massage ma me fa pena tasile na va no fa nga luenga ia malisi loa va no fa nga luenga o se tamaita ele le pe ia te ia le to mai fo ilea o le te wino ma vali la pas fa au le ia kama vo ile ia fa yo lo manta fa yo tingi lima tingi vai ia matau na pi fa papangu la lo yo pi fa pi me uli vo yo le le tele na mo mai fa ko le tele na tu o va no la ya va pe te ya te o le to mai le ia email mai pete messenger mai ile Tautai A'e po le Blue TV ia o la to uma la na o le ama fa yo na fo we nga ile Tasi Enterprises ia wa fo i mo wa ia va no fa nga lu ai
e wa angu sanga o ngufu le fale io nga o uma enga wa fainga ka fa yo fainga ta o ngol Facebook o fainga ka nga eru ese malo a Maota fa e ai ngana ia vanoia a vai lai le leila to nga kama voi le te sawe e pupu o pingi au soro kimu ia pini salu timu voi la mata ia manga ola he fa pio fa ka maka voi fa se or fale ia ele lei fa so dai mai lan to le tanto admin and bluwave.co.nz o le isi tanto vano fainga luenga o le vano le nei o se tangata ia ile to mai nga luenga fa le po securities o le vano la nei mo la loi Hamilton nei ia o te lo foto dele ila do o le mai mo mai nai Hamilton nei Samoa ia fa pe e le li o tama po o li e mo mia a weke pole pe fa pe e reiso le senge security e ma fa ona so ani le UP security e fa ia lo le sene as long as e fe lo lo simili e yo good enough mala mai ia e tau te le nga lu nga te all full time jobs ia e lo su fata la le tu la amata mo nga lu nga le fai la ona fa so tai mo ila jo ro ila lo Hamilton a fa pe ia de oile to mai ia te le o lato o sifi fo ia mfa ona fitu na ia mfa fona e sifi po ia me se fo yo le va veo ma le taiao ia po le au uli fo or kamala le ila lo Hamilton te fa so tai mai le numero o valu se lau valu fitu tolu lua valu 0800 877 328 so our second advertisement e mo mi ai la lo vala au mai le numero le na 0800 877 328 for UP security yeah o wa ya vango fenga wing o le security la mo ila to Hamilton po area ngai la kala ka ku ngai Hamilton pe yo Huntley YC pitonu e te loa e mafaiona e ngalue e fa so ta ile numero na le wa to ina tu lunga mo le tato UP security pe fa so ta ile songa pali fu pu America ia ile numero le na pe fa pe o ele te fio mai papa au ina Hamilton e po nisi fo o area po no fanga la jala ta Hamilton mana ia ngalue nga full timers ia e au nga fo mo oe be se lava ia le tamatane malos ia po o le no fanga renga mo se tama po se ali pe ona fai atu a fai ia ilo license security eten bonus a fa pe fo ile ai fa so ta ile numero na em fai fo no so ne tu mo i la le vainga okay ona i nisi nao tato fa linga ma fa sa longa na tato tu ma longa a foi mai ona tato wole tato news update ma fa tali le taimi se ia so tai mai ai ia le malo le nei aso o le fionga ia Vui Masinamua senga folava se yo o mai se fa fisiringia ile tala le ua ke le solo ma fekongia inga i lunga o le ea le taimi le e tu sa yo se tasio fa masinonga o lo fa nga solo i Samoa ile tūlanga fo ile ta o le defamations po le tau fa leanga ia ono le fionga ia Vui stasio mo le mau tutu ia ai se fa se ka ko fisiti inga ngi so va inga yo fitongia i fa so yo tua oi ia le mata up pe mai ata tu fa salong fa business ni Dalo fa lava Samoa o le o tau mai i fala o loa le Tasi Market ni usila nei tanto o loa o mea tau lima SS mai Samoa e pe yo fue ma to launga tuinga matano panuava ula fala ula nifo titi furu mua fa pe manifo oti Maleano no ayo nisi o mea tau lima SS te filipili mai ai mau fo ia tanto tau mafa SS mai Samoa e pe o ia ula mafe fa pe talo ulu mafa ise tau o fietele pala unei lole numero lo o ilunga monisio fa matalanga le Tasi Market le tali o lomana taimera wati le ua lua se fulu minute wati ai nei le tu la elima i le taibia majo yao te roa ni usile nei fa talofa matoi fa fela ia tu le tele o jo ia le umfaio na tau pe mai lungo le proclame le nei taibio le fiafi no me maisa dia fa talo fa tu asia tele va ngale fefe me se fo io leilani fui mono en liko fa tail ma mai molo and Henry percent io vela ku songa lo ke fu fake lashes ia le sito tele sorry e ke lo wo man tu ai la tau tele yo news update wo mang ku o fa ka me la me ling ya o fa tau me ling wo mang ku por verso yo o fa tau me la me ling choli awo ke inga ola kulanga kangola le ole ole le yo sikengi nga ngofo le auta fola wala fo ile
o kere ka o fo ya o le me te fu e ha lua i fo e kausu au ia ma to mangili ka ngora le kinge au le yanga ko mai le melengi ya ke wa lo ba u fale soli o ke kango ko e vai tu le meleni va tu fa fonga la tu se kau kofo ai o mo le mo le kingi lima kingi kama lau kikeli iya lau le ka peno va tu lau le ta ua tia bo ya lau kala ola se kingi lima kama pie langu mea maka ale o mi yor kingi lima o fa pia ele o se kingi lima sa o fo ile kingi lima le iyo anga e ko kiki koru i ngisir ke ma ora iyo o tele ta wala ele i loes mato a ele i loes o koru iyo langa wa ke ro ko inga me fu fa bengi a le leila explanation ai talu sanga joy malanga vai ele ia o ko wi fa ka melengi ma ka mo fa ele inga kalai momo ese ko kingi di manga vai asong ko ka fa o weekend nga ko mai le fa ka wi melengi anu mele ye ki nga e sila ko di ele ia ve se au kingi di manga nga e pekolo ai solo le weekend ia le la fa ya ku ia wo ke wa lucky ro ka ngo a so o ke ku ale gei so no ngo wingor kai mi le nga au mai e fo ile le si mai ka ile pos ki nga le mereng ya ke ora kai mi foi nga mamunu nga ngo koi mar kingi di mai ko sa wai fa ya cũng đã yor kingi di manga foi la ku a chalo fa chu ya la nita a seng le mafuta mai nai Western Australia ele ni vanga fia fia mi se ya Helen Lola ya le mafuta mai ta to news update ne ke u mo ke u so kai me le fio nga vu yo le fa ka ko news update ole ta to news update mo po ta tu tala to mo ua mai au na seinia le kon kalake ale fio ngai le anavo taua le fio ngai anavo taua Joseph Swali le ua mai au na seinilanga contract male Australian Rugby Union ia e fa ke ia fo to tele ai mai se fo o se ke le fo yo upu matala wa tau fa ale fia fo ila tau fia le liki ia ona ua mai a ona seinia se malilienga ele amatatu le lua fe luas fu marfa anga ile lua fe luas fu marfitu o lea o le a sui ai ia le taalonga taalo ai matautu ai le fionga ya anavo taua Joseph Swali le o le a move pe o le a taalo mo le au telefo ile Australia le wallabies le taalonga la kapi tasi ono miliona ma ua reportia mai o se malilienga winga esele nei ma o se taimi matautia fo ile nei ua maualunga ai whaapea se totongi e ofa ele uni la kapia au se talia mo se tamata alo e mawhai ona sau e ta alo ele i o yele maa losi o le ofa le nga ave kama fo ilo Israel for lau si tamatonga fo ile ya le la ua antangia mai tasi ono miliona ile tournament e mawhai ona ta alo ai ya faelua faalia le faagau le malio nisi o uō mamae le suga ia Joseph Swali po o le fioga foi ia anava o taua ia ae o loo iai foʻi latou o loo malamalama lava e maise nai a latou ō o loo latou silafia ia he's a young lad a laʻitiiti o le suga Joseph tulou foʻi lona suafa matai ua iai nei ia ae o loo iai lava i le tulaga o le popo fou o le soifuaga tautua i taaloga lona uiga ia nga le lua e pe koru kausaga le o le alua ia tautua le au o le wallabies ia mo le uni lakapi o le au la le Waratahs le ua mai tau atu o le au lena le o le a join ai le suga ia Joseph Swali i po le fioga anava o taua a matatu le lua felua sefulu ma le fase ia pa ia le lua felua sefulu ma le fitu ia ona toe fetutunaʻi le ama toe review tulaga faapena ia e tasi lea o se tala ua faateʻi ai foʻi le faafofoga maua ia e pule arkama le loo makua o le taimi foʻi lenei ia ua uma foʻi le kele o kaimi sa kau sa alu ai foʻi le tulou a pe o upu masagi ai sa sulu ai le ulu ma kaukua e augoa ma se kupe maua ua alavea mai la a o laʻiga lavea mai magau mai le kauʻau vatu foʻi ma maua tulaga o gase tumau ia e faigalaga nga saulele ai o se kupe e kau faiaga ia toga fitiga ma tulaga faapena ai maise o le tau o suiga o le soifuaga ua i nei ui o lea o the best
Ia it's an advantage for mo matou nei fia ka longo le yungi. Ai pe anu te fai atu. O le upumongi ele ngakia. O a uia. Ia fatua fia ngai ai le liki na ua po e mai tūlanga fo i lelo tau whainga se tātou tō Samoa. Ia o kai kalawa i o le yuni. Ia pe la a saingi mai kama ke kelengi. Ia ai pe o se fianga fo ia i la tau o lo fia mori tai ta alonga fo i le lakpi yuni lalulangi. Uio lea. Aftai fo i lea taravou o le fo i uso. E tu sai fo o lana filfilinga me se fo i o le lumana i o le talonga mo ia. O tasi la tātou update. O le si tātou update o le fionga tamai tai pā le mia. Le fionga le saufa pito fia me nao mi mata afa o yai au sitalia sa mo fo i le vanoa e a fea ai ia halo mafana o lo ngā lua i ngaruenga wha veitaimi i le stete fo i lo Tasmania. I Tasman, i Australia. E la tau te sila mai. Iolo i le atoanga i lunga o le article o le tātou Blue TV. Reportia le tō whawa i nā forasa. Ia ai o se fianga. Kou ke sila kua i le aka. Ia whaaftai fo i wāwhea e le fionga le tamai tai pāle mia. Ia wāra ke le a fo i o ngisi o kaimi mai lava i le amatanga ma le te leo taimi ia nga o le a fio ar ka i fo i le i anga fongo kanga ia ma koe sa o mai i le fale. Whako ma koe a fio sa o i Samoa. Ai whaaftai fo i tātou whainga pāanga e le ngata o se tā leo ni usila nei Amerika fo i maisi o aturu. E le ngata lao na fio le sa whaapito i ana fono tanga. Ai a maua lao whapenge ia wāwhea ngelo se i asiasi ma se i tau whaamalo si au. Ia alo fo i matama whanau o ngā luenga whaavai taimi. Le ala tau te sila mai ai. Whaaftai ai fo i le... O le aunga o auti o le lantou whelo inga ma le fionga le pālemia o Australia. Ina ia toe wha mauti noa ma toe wha malosia ia tātou whainga paanga ma tātou wosi ngā whengainga ia i vaenga e mawhai o na fisoasoni mai e Australia e si o tātou tunu ufo e le ngātou swinga o le tau ia o nisi fo i o vaenga tau i le ati na ai o malo e lua o nisi vaenga ua wha maunia molianga o le sunga ia King Whaipopo po o Malele Paulo ia ma le sunga ia le mai o le ala ua mantua o le vaso le na tene ia ono o le fatua a matali tātou ua vai aso le nei leo tu eva tui update ua wha maonia o la molianga mana tua fu tasi le nei case ka makua mi lava ona wha pafala mai ia le ala ua iai le i unga le wha msinonga maurunga ua wha maonia ia o la molianga fu i o le tau pule pulenga o le wha o le tangata valeina o le sa avea mpale mia i ni nofua inga utona ia tusunga tuila epa sa ilele mali le ngoi o no talia lai le temi le nei ia le aso e lawai ia lo la ua foi le unga matulanga ia matoe i lo ai pe sila ni tulanga ni apili matulanga fa pena ai boli temi nei o le ua fa mo ni lungo le tula fono le unga fa masnonga mbalesi lan tatu ta update muli le ala foi le ua maua le vanoa le uso ta email fionga ia vui o le uto tolo pota ulu manga o le case o le tamai tai foi lea mai Amerika o le Samoa o lea lo no pia i mau i Amerika le sa malanga tu Samoa ma tau fia o le tangata lo na tolu lea ua tau fia i lalo o le molianga le nei tau o le tau fa leanga po le defamations e fa leanga i nai ia le tamali anga se tangata po ni tangata le lai lo i tele lavo swafa i pe yo o Perkins le tele o salote o isi tulanga fa pena peita o le la uto e toropo fa nga solo to lo longa a me se fo yo moli mau ma tua to tele i lan to lo moli mau i le case la nei tasi la nei case o lea na a fuai lo se mana to por kalame ia o le asi tanto fiso ta ia tu le fionga ia vui bo le fionga ia Vui Masinamua o ia o se tasi o moli mau tutu ioi o le wingo la tala bo fa ngai nai moli mau tutu ona e ai fo ilo na so tanga i le o lo o afia ia peita ila e wini tulanga wa fairo mai Samoa ni fa le tonu sai ai fiso ta inga mavanga fa pena ia ele le ia tatu to fa fonga pe ma wala va no fa longo ai po le afo ia se saunoanga le fionga ia vui ia tu sai fo olana sai le story ia ma po feo lo to toi o le ala ua maua le tatu fiso ta inga na ona tatu atu le malolonga le a foi mai fa felo ile fionga ia vui lungo por club le vanga le fefi
Talofa. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au au nanga ilunga al Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala i atu no mau. Tonte pia pia ona pia mo o Samoa. Papetai la pia mai. We will see you again. God bless. Now that is beautiful. Think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now how's this for beautiful? No, this is beautiful. Hello? Happy birthday, Yus! Yeah, happy birthday di mo kwa makiva. Say, may ka na mo vine kwa eh. Amang yung kulos fa nga, makakulong talo fa kag choy sa repay tilos fa nga yung sa misina. Sorry, e fia po. Sorry. Nga may kasi nas fa nga of silpe fie po. Uso, kan yung kokong yung member fufu. Yeah, okay, so ifo, pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo po, welcome to Tomasi. Maro. Pwede. Talo po, bacha. Ia o te toi o wholofa ma whaatalo whātu i le toi jaliu mai o le porokalame mai mahalo longa masani le dei vanga o le whiawhi ina ua tōru se fulu ma le 5 minuti o te idei le Julai 5. E le tautua whaawau o lau Bluwave TV mai so le porokalame o le Tautai A'e. Ia, maruia whai wasi o tātua tunu e peo na u whailo antu. Ia, o lea ua maua le so ta inga. Ma le whionga ia vui e le toi tau whailoina. Ia, ele ngā tau ia fwoi o le whaatonu o le ala leo o le fofoa o Samoa i Ausitalia. Ia awai longa fo ila da tautua i te tonu si o tātou. Wa te rua ele fo ilu ngole polokalame o tau si le fia Samoa. Ai ono le manumanunga lava fo ilu tātou taimi. Ia manantu lea o le awha wheloa i mau wholofa. Whatu li mantu i lau fionga vui i le Tautai A'e lunga le polokalame le rivanga le fiafi. A talofa malo le folau malo le soifo manuia. Ia, whapewhoi ona o whatalofa ma whawhelo i atu i lau te leinga i le lau tō whaile vai malai, lau sunga asiata o le te tai foi o le porokalama, ia, o le Tautai A'e. Ia, whawhelo e te foi i tupu mai e o le tātou tunu, nā tō foi o lo a vepea le au unanga le Bluwave, ia, ma whawhongafonga anga, mai se foi o mai moanga. Ia, whapewhoi ona whatalo whatua i le pulenga ma le au whainga luenga lau tō o unanga. Mai se lava lo le tātou tunu, o whelava o ati ei le malosi. Ia, whalofon whawhelo i atu, ia i o le tātou tunu, mai se foi lau whawhongafonga le nei vaenga o le fiafi. Malo le soifua, malo le lagi mama, ia, ai lau o maua i le nei foi aso o tātou whelo, ia i talo whalava. Ia, tati tau whai whaatalo whailanga le lei tau muri o le tātou matai sili le langi. E ia foi o lo e motu ma le taula, ia mai Samoa. A o le te wa to ai tonu. Ia lau whainga malanga lau fionga vui ia i lau ele o te ronei mo le lau silfia. E le alo fisili atu a mandai e ana tonu a manu o le fisili.
ia wa ongi usila sa or ka meki ki sa vai sa pa ke o le mekele o fe le e tutai I tanga pe o le tala le follow nga le ainga malosi ia le va fa sa video lo fionga vui le nei vai nga o le aso malo va te ia tu asiata ba tu fa fo mai lo tatu tu no le o te kala estete te minei ye fa mo te li watu I mo Wellington ia I le stofi o le vale le mo le stofi te li watu ai I Wellington ia nei foi vai aso I le ngang fa no ba tu fa fo nga samo malo fa vitai o le aso I tonu le manto le niu tu so le anganga na fuai ona ngani na ia mawaso avanoa I lungo le proklame e le toi nama le laina le mata upo lo fa nga solo le fo o toi mai ta watu to lo poina mo le aso tonu o le masina fo e tu sai o le mata upu I se mafine fo I le Samoa lo au mau America malanga tu I Samoa ya tasi le tanga ta ua afia I lalo le solinga tu la fono le ta o le tau fa aleanga po le defamation si longa nganga fa Peritania ai o lau fionga se tasi o mori mau salipe mau tutu o le case le e uia lai tu langa wata o toma iai ai le leilo ofisilia tu lau fionga vui ai me faianga e saunga o le atonu le mena tupu o le atonu lava ai mai se le taimi o le Zoom link le eva tu lau fa fisili tatia ia le tu langa I tu atu se ita o se taimi ai what happened tell us o le mo tupu I lau mori mau le sa faia tu lungo le Zoom le te pe wa tau sa il fa masino mo fa pe mai o fa le tonu atu lau tu fa mole lau fionga malo va te tu asiata tonu o tele atala I le mata upu le nei ai ole tulanga monia na te ia o motu mai ale ala o te mata I lo wata male le lai vala u la uitu a o motu mai ia le fesota inga ia o vaenga nei le upu monia asiata le toe fo se tala ole lo lolo al mafe fa soa inga male lo ia ale te mai ta ile o Perkins wo o iai ai motu fa fo se I mai no ole sile ona leanga asiata ona ole tu ua ia wa uele fionga le te mai ta fa msino asa iai le tonu ai ta la na fa se investigation nanga o te teleton e lai tala pelo le IT Samoa upumoni ale na ole aso ai le io o ile aso ia le aso fara ile aso tofi fai motu fai mamotu fai le langona ia fai e fa pena le la o one ile aso fara ile ia o mana ia le tala no ai te ia o motu fa fo sei mai ia no fo ale mo fa pe a tonu fo la fo botoe happen fo ile men na happen ile stuff ai ana le ai la le vala o te no vala mo mata ilo wata le te fa mata ye wala lai vala pito o te ilo o vala au mai le lo ia a leo fa mai pola mo tu po fa o leo te no fo mo mata o leo te tau o to nai e fa ina mai wa o nei ele fa ingata o le ia le mo le o le wifi ia inga taitas ele ia se me o fa le tonu o le tu wa ia la wa o el tamai tai fa masino o se me o sili na le ami tonu le site le tamai tai fa masino le anga sa te tau na su e mai wa lo nga winga anga ofisili kama fa me kama o le no pola mo mo kwai e tal pe pelo o le pomone na tal pelo o la to e ona le link o la to foi la ma fu e no pe mai le anga o le o la tu lava la pito ia e pe o le vaenga le e pe ona e fa fisilingia ia il tulanga pe ona ia ya wo ton wal ma fina nga man lo ia ilana fa fisili le fa meta wa pe la me no le al wei ma ave moli mau ia fa mau nga atoa ma moli mau ola ile afo ile termino ola la fa la utala o va tu e vai e la usunga ele o au na fa ile tangi wa a fa o te alo fa la utangi o te alo la ma ave evidence uma ina ia sisila ile mtanga lo ngolo leo wa ole val au mai o leo ona ole mo o mia pe mo fa o fa ma ni ina ia le teine le ona o tele ia me pages ia ola tala leo ole le ola la tu batu tal no ia ole
leo mela vale na o ele matu tal no nga manai ali leo e o fatu a fa pe alu ai mo o mia ni mo ma e fa leo na ofisili ile akai vale ale leito e au mai uma ia fa mo bonga o tala no nga ia ai mai o pol kala mai le sa wel tende le I page es uma ia ai pe lo malamio ia ngo fo ale va tu le fa fo mai lo tatu tu le la o va ia tu nei wa pe o falling mai wa u tanga ta fa le tonu le o ia mela le o kele kai foi o ke ia wa ia e o foi ia ve fa pe o fa masingo me o le a fe le fa mtalanga le nga e tau ele te tau na ia tu wa ia o me mua ele IT a o na foi o se fa ai unga based on a one side story mai le wali illa ai tu wa ia o fa mai wo ese male live ya o ese le sa no fo ima fata tali pola alma utu ile nga fa lo vatu fa fo mai le tu no tele ya tala le mata upule nei asia Malo fa tele ila u fionga Vui o le ala ua fa mani no wala ngai pe ya upo mazania iso se tala la vai lu ona I tu ai moni ila sau noanga le nga le fai tau atu male totoa I sau noanga wa le ua publish mai fa la wa tele sau noanga le fionga ile il fa masino le sa fa tautai o le na te ta ua ile upulea ua ua le fatala noanga now o le winga foi la ufionga Vui Masinamua ia ona o se upu o le pe fa Samoa o le pe u fa nga le fionga fa masino e fa Samoa sa o mai ile fa Peritania o le upu foi le e ke kang waka ko le tate lunga sum mana tua foi o le sum la a e intentionally ya e ke leave e te tango press le leave exactly a lea ai a fa apea mo hiccups foi le walanga le tele na mau ai tatou a tele ai na fa le tonu le ta reconnections mai Samoa e o komeki a kusa e alua e o komeki a le pe mai foi o le sumi ala toua e le fa pe ona wa e ese o le winga o lanta tala ona o le na ngo fai tau foi a uia I le fa mtalanga le na au mai le fionga fa msino ai pe e le fa mtalanga fallinga mai na e intentionally ya e aru ese e au noa foi le maleleanga o le connections ia pa mana tua foi consider o le sa toi fa au lau mo le mau pe afa pesa o le sa fa au mai le sia so onga o le issue la valetas o fela le uta o toi mau se ava noa e mafai ona fa le ai pe toi ava tuai le atoanga po they've already decided wale o toi mo mia o le sa au fa talia ile tulanga pe ona yai a le wo va ia tu le wo sa wi new se fa pe mai ua fa le au nga ina la mo li mau so fa le au ina o la mo li mau a vele nei ava no asiata o ke fa sa o tu ai fa masino I demand an apology from you the judge I am now demanding an apology from you for accusing me of something ele tai ona ye se mal mango se silva ngale nei pean o foi to le au te no fo mo mata wi lo wata le lai mai a o le ai le so te ngai Samoa ile vai ngala te tau na fai mana tua e tu ngal fa msino ngale e tu nga ia upuma ma fai nga mai se upuma tu ya fai ya fi me malaudi I fa msino e te taula ona ye se si fo fuanga fai le se investigation a thorough investigation ole mata upule nei ai le ole ke ia wa foi wa no forma accuse just because she has asked the court IT ai kalia ku la hanga okay well that's a lie le la ilunga ole tato so te ingale nei I am now demanding an apology from the judge male ba engo fam sinonga ona ole ta uvale ina le o kele nga sa wei fa makalanga nga ka fa mai o kele saungi o kele ya you know wo fa yele me fa au langa o okay malea wow over my dead body but I am now demanding an apology from the judge ya ilanga fa lolo batu fa fo mai le tunu langa o ki ngalo lo ko ilanga fa kalanga le nga mai ele vi fo la ko finga fa msingo ma me la pe fa pe ala ko sa wai meu Ngang fa lolo sia. Malo fa tai lo fio malo fo ile fa to me se fo yo le lava papale wala ngai moni lava. O leo te tala no altu fo ya uia.
o le kongeki Samoa o le foi mori maule mamanu lau tele o le antunu o isi kaimi mafaatala noanga ma le sunga lau le mali toa po o le fionga ya olo po le minista ya me se foi o lau fionga ya Samoa e alua isi kaimi e mautetang ofi fo ile disconnect atu le tato fisota inga ona o le leanga mai o le connections ya o to Samoa e ke lenga fa pe o le la tate fa tua ita le fa pe ai o la fa fisilia vui le vai ngor keisle lenga o ele moli mau te lo le moli mau ko kiki a pe o le ki o moli mau o leana fa tala no le moli mau o ta pa le sunga fa salau ya tapuala ya o leana mai la fo ile lana fo site o le story ile malanga nga fo mai ya approach nga ia ele tamaita i o lo molia ia fa pe fo ila le failo tusi o le fatu tuile tu sa mo tasi telenga va wow la fo wa o lau moli mau e pe o lau moli mau le makua inka lesi ai tangata lenga o le te tango sa o ai au mai le fa maungianga o le tangata le wa pages ia le te vai ai o tui fa sisina Birkin tau vau o le sianga page Birkins siang ia Malaysia la page le o le sa lo te sira tautai o lenga e sau ngoa i le maua ino le luaf so ta inga lea ina ua efisida te e mawhaonga e kau sau ngoa mai a la vui ia wau te lo le au ngā fule prokalamele nei o le ato e whaatupu matangi i liwa waa au wale keisi lea lau fiong Palo whaptai a siata o le teimi tonu nei na o walu e fo i tau sangan te nei i lau siaki ia le la ule fai i Australia le u fai mai le wa usau e fai i New Zealand na o walu o na turo le o vapea we we fa ngale ia le studio o lo le a mata ia por kalama o ila na sa we lo tangata le ingo ia sa lo te sira tautai ia u fatalo fale ia ma apia fatalo fatu foi I will te ile text mai o mai o le text if apia mai uncle it's me Perkins o fatu lo le o la o te tala no o te le o tala no ia o ngolanga o le text le sa o la le o tala no sa o lo ilungo le te o fatu lo se ma kwa kele fo ia o page ia fa kalo fa ko fo ila ia Perkins ia la o tau sa atu le ia ona fatu a u mai le o le polo kalama ona fatu a o vili e no le ia o tala no lo ia fa ona fo me o ai fa mai lo le fam talanga o nga o ia ua le ilonga se walanga fisusuia nga page ua feferi e fa maka ua kunga ye kangaka o nga comment e au mai yo ina fo ina to e fa mna tu e no to e fa mna tu e fa tu you know what se tala no ile issue tala no ave u ngona ile issue wa pe ngo va ya ku ya uko ese lo male issue ai fa inga malo maka ka fa inga malo and that's when I will come against you yo la utala le no fa nana ulo ai ma ulo ai foi lá no page le ya pe no foi atu ya o le lava e menino malama ona o te lo le ia ya te mai ta ye nga fa lo asia malo fa tai tele lo fionga ole anu fale ole mata o pulea wa le foi la wa tau vala mai nei o le winga o fa mata la nga ye ile fesili le na au mai ele songa le lo yo lo tu mo le tamaita yo lo molia sa ia fisilingi ai le fitalinga ya va au le o lo ave ma failo tu sur fato tu ile tu sa muta sa ia fisilingi ai le fisili fa pia ai ni o to mai e te fa ali winai ma fa matala nai upu e ke ka upu ka fa leanga le ai molia ia te o ke kau ke ir fai ngole to inga fisili ala batu ta fa te inga la vionga vui e fa maka e kau a mai ngi fai longa ngioka fai longa ke fa lili wai se palau vale fa samo batu le winga ola uta o le o fisili nei le o lo ave maloia ale ta mai ta yo lo molia o le foi ka ke loa upu o le anga ngwa wa share so mai le to tele o isi tala ro matua onga lava e sa tia ile fa loto e fale ale la ofisilia wa or ku ingar ngale fe tu va au or kengele lenga ke faia kala e makua isa kia ile tamali anga
o le fionga tama tai pale mia manisi o sui o le whainga malo. Ai sau fesilia le lo ia le cross-examine lenga whai. O iai so, ko sa lefa mai, o iso qualifications. Mani o wanga waa, mani o to mai, e ke whaalili wai, o le winga mongi ngā o kala sa whai. E ingi whailonga e o ngo whaalili wai, ali ili tatou ngana pe e kango e whaaleanga le sikanga. O le so fina ngalo o le tamamatua. O le toso mainga o le whaapalangi e tau whai ai le wha Samoa, o se langona silian whaavalvalean a mai lo, ia na, no, wai ai i le afo i le mel na, O anga waa o so se tangata Samoa. O le malama i la ngangana tautala. Malama i le ngangana whamatai. Malama i le ngangana mautua. Malama i upu e tau e whaawinga e tātou Samoa. O meo upu matu ia fo i upu laulau wawali. Ele, ole fo i, o anga waa la na o tangata Samoa la tau. Ele tau sa wa afa ngele palangi sa la fa winga mai upule man pa ele fa fa winga ngo upu Samoa ele fa ina ufa winga ina upuna upu Samoa but ya ula vaia asiata e fua o tatou Samoa e fua ele fa nga ina le upu tatou te fua ele fa nga ina le upu o tatou Samoa tasi le upu a tele yo na wi ele ila se tala e fa pea ele ai se anga va aol matai Samoa ma le tangata Samoa na te fa winga ina ila na ngana Samoa ia i tūlanga e pe ona iai o la ule tali atu e tu sai o le fa fisili wa utele i lopo fetonu le na ui ai pe o lai ui anga i ona o upu fa papalangi pe o lai e fisili ona o upu fa Samoa e wala nga ole sa au mai ala ngan Samoa le ia lona winga upu Samoa ia le ngang fa lo asia Malo whaavitai i lau fionga vui. O le tūlanga la leo uta o tō mai, o le uto e whaapawhala le mata upu lea. Ia, o le whaina u whaamanino au whala. Ia, tanu sia fo ia e tutupu matangi ili ua waa o le winga o le whaamatalanga. Ai eise mea, ai eise vaenga vui o te nau au whaale tangata tusitala, whaale tangata whaasara lau. Ai eise vaenga o ke manga o e maua eise outcomes o le melea. Ina ia fua eise tapu. O le matua kele o le au vaenga fu ie wale tala noa issue. A ua tala noa i personal issue o le tangata. Ia ke aula, ai eise mea te tau, ele o se nau tuli au pu, inga ia whaasa kauro se kangaka. Ai e ta tau fo i le sala i le ua soli le tula fono. O le winga la o lata tala. E ese ale me ka ua le fai mai. Se ole o porkalame fate tainga le la tata la no fa sa la e ser kanga kai fai mai se ki nga foi makai porkalame ya sia taia nga o me pepelo ala o mai e ser vaenga le na e se o pio manatu la tele e lungo le fia mar ko kama e se mai la ko inga melia ole makua ainga nga oi anga ngo fa longo fa le pui a lele wo sau fai mai fa so ai winga ese kusa ola ua matua personal ali take e tau sa o ngi fa kai ngau ke tua vui i tu langa fa salong well in ngana Britania asiata that's defamation of character wa faina le tamali anga o tangata ile fa upunga le me ainga ngoi o le me you know tu lo va tu fa fonga sa pai me se u kinga foi karinga ya vui ma sia kala ko ia la u por kalama you kele ai me pelonga au mai well that's general ai saulo fa pe ia ole me ai ngoi wow eno fa ya tu asiata wo ia lo tamali anga that's defamation of character olona winga wa soli ai la kulafo wa soli ai tu lafo ele winga le pe talia tu fo ile ila to fa asiata tu sai ol fa fisili mai il vaenga le tele ala le faina nanga e maku ya upu ia ngafai ya fiebe malauti ole vaenga sili ona tele ai lona faina ona lo ia Samoa fa singo Samoa o kai ole ku o Samoa ele foi kai se ku o se palang ole la tele ya ona winga ia me molo ia la ko fai mai ya foi lele
defend langa client pe ola upunan fa ia ola wal nga fa winga inga wan fa meta o vetule ola wal na fa winga ina le o se fa winga inga nga o fa ia kala yo ngolo wa fo inga nga we defend la client ola o buana langa o ile asole ole ma ia asole ai alwa wal mo ma nga ia ila ka ia ile pe no fa ia na ngai asiata tele yo tangata la wala to au mai tu singa se la wa au mai fai mai o tele sauni fai mai o le tala le ele i fai no utalia ele ia se fesidi le lo ia o kele ikalia yo island tau fai fa winga se la fa winga ina ila fa mtalanga sa fai te sala talan fai ai i lo ia la wa nga fa winga ina ngai kong fai defend la client o kele lo winga nga la fa kalanga le fai ya ele foi se nga foi le va pe wa le nga la to ya ele tele nga lu nga nai malo sa fai ta upule nei ya mama tu fa so ai foi tu la ngai pe nei ya ale la wai nga ku wa ia ya wa sa we lo mal aule ma fa wo le wa sa wa ku wa ia o le afu ba lo pepelo wa lau fai mai o wa fo yo o le menga u fai ia langa o lo ke ile ke ya ke bo le vongo pese le maka upule ngai winga ile ke ki ile ngang fa lo sia ta mal fa fonga mai sa malo fa chai le vai nga le tiro foi la le wa manino ia o Samoa i foi le tala masania i o fina ngalo foi ma lo to le to tele ia o le if you wale timu to ulu le mo ana sau ele ma fa yona mangalo ai fa chai o le ua fa manino lau foi pitola au ia awa foi ia le fa fonga ma wale to tele ila to sa fia tuli matanga wina le mata upula o le so fina gal o le foi la ua alia e mai Samoa o le ua mai ale tau manga o le mata upu por case foi le na afia ile sunga malele paulo fa pele mai po o le sunga king fai popo wasila fia ile fo ia uso tono le tunu ia o le la fa maungia o tau pulenga mavaenga uma le la ua fa maunia i la tau fa tonu le sai lo ina le mata upu le ia ai me se fo le minga ka fili o le la lo loma le taimi e la wai le unga ia po le ale molianga o le a fe ngai ma nei fo ia tamali ai o le so fe ngalo mai le site o esa e le tula fono leo te leo to sanga wa to na ilo fionga. There's always two sides to a story asiat le langona lavale ona ele faiona ona tai lo atu ia wa le o te mau ia le vaenga le na tu ina mai ile mai le fan pui ele o te le lola pe na fai na man na mai e fai la o mo le mau ia ai ia te ula vai ile tulanga o le nei mata upu asiat ia ua te le ale a fai e pe ho no tu sia ile pasar po le so no sia se tu singa wa mata yo na o to le o kaule so trust le judiciary ka ko samo upu monial na molia foi kai nga me ya le se me o ye o wala nga you know you're free to say whatever you want to say because of all these things o le si va nga asiata o te o lo o ye pel fa le fesili lo ma fau po fa tonu ia o fa kongu la vol fa msingo nga masangi ya Samoa pe oni tangata fo your jurors wa su enga jurors ku ye fa esu e mai le public mana tuala afai o ya te waia afai o esu e mai esu ele leia le mafu angale wal kele o kanga sau lo vea fo i Australia le bele ina ua i loa le leia lato o oe ele fa itu au le mele te le feo kanga kai kau fili mai e umale aso o afo ya wa ia kanga kai ku fesili elo ia ale si kumalo ia le situ ina ia mawai ni jurors es furma le lua o tele manino tele ile tatou watunu isamo pe o fa kongu ia ka o fa ton
o fa masingo masangi al fa masingo ngasa mo pe a po tangata o le public wa uman su e leima va ili le ina ia faia male amio tonu faia male tulanga foi le ole ya vase ai le o ngata tonu lo la tulanga I fai ngo ilo nga o fa ai ungo fa psinonga fa penei ole ala ina po el tau fi pe fai ongi ya fo ongi fa tonu wa tu mau ia wala nga longa winga la a fai o fa konku mau e kele nga masangi a I ma I ya o tu mai ele o se fa ai unga ole tala feu ya ai pe ole la ngona le asia te tu sai o la fa fesili mai ale pumong ya nga wa makau nga kakau le ya te ula vaia e lopa tele I na yuso wa ole upumon ole foi la ole lopo fela o ele mori maua ai fo ia al tamale o tawala ile fo ina mori mau na to sui ele mori mau tawala ina sui wo fai mai e a fo ile ai tau pulpulenga fa pen fai ele vai ngal so somebody is behind this upumon ya na wa na uma lai manino na uma ona to tusi le o to o mai tawala ole ko ka kingo ka walai ele ai o meia nga set up meia nga fai langa kala lenga fai o la wuri ia sa fai ka pulpule ai kasial kala ka walai e fa singo nga I se tasi o I Australia na o ia le ai sa fianga o to luan ya le fo la auto e fa longot o le o fa nga lava le o fa nga le ia le moli mau ta walai malana ya ai fa pe fo ia e asa le fai vai le asa le masalo ona o tama fo ile o ai fo io o ai fo io le teli o le afa altise ia sa matua fi nau malosi I tulanga o le melne ia taluana loka tuas tama I tulanga pe onai ia wa au mai ai wa you know tatu fa mo ia wa le pumongia asia taman fa fonga mai Samoa kai me ko open ai se si le case o ngai kamale Yang ka lo faila le ia le tulanga manino mal tulanga sa o le ali mai wala nga ka ko voi ala kala foi Ia kai mi foi le la ka walu e felo I male kua ia o la ngonga lo le o ka kingo uma be uma fa le kong le sai to ia ali mai no mal sa o male ato to vai nga nei le ngang fa lo la lo fai ina yuso fa lo fai yuso le va tele na fa o le fisilio la me wala inga ia ma al fisikele vo la pe nga e kuila e pa le fa msingo le ngang fa lo malo fa ta io ole tasi le vai nga o mana tu fesilingia ole wai ma ole le lava le tulanga le lo fionga vui ole minga faka oko mai ole mata upule nei bara tu foi ole na o mai ale sunga king fai popo le sunga malele paulo lungola por kalame le tausanga na tene na o fesilingi ai la le vai nga tonu o ta o to ye na cases a ole na ye dali mana tu bo umona tuli e malele ia por sunga king fai popo e le fa salanga fa fale pui ole defamations tulanga foi le kusa le na yele mata upule je boni ba wei wa mai ala nga manguanga fa mau ngia foi kamanga le na fai nga ile sunga tu le e fa mai la le sunga malele ole taimia na umai ole a wailo ai wa mai au na tuli fa salanga nga ai ko sa mangia ai mai leo ile isi la morianga le ole tau pulenga ina ia fa o leoti ia le foi lana matana sai dia pa de tuala ele o mafai ia ona fai malanga tu ia Australia wa foi a inga mai pele a ole la o mai a le to laulunga ole isi ali or ko laulunga ali ole wikana le no te fai atu to fa foi la utala le la o fionga bui o le tate fa soa wa ko fa foi la utala le ile sau noanga songa tu ile epa le sa fai to tonu ole pale mene le paia inga na te nei kala ngoa I fo ile keiso le alo o ia ole fai pule fo ale si tu mantou le to fa sula mana ia pole fionga sula mana ia mana tu ole na fai ile sau no nga sunga tu ile e pa fa sanga nga fa msingo nga ile kuai nga fa yo le keiso o si alo fo ile le na tanga tavaleina le na maliu mai le le na fai ile ole tala le o ke manga kua lava o so o se mata upu a fo ye umi makuai nga ko laulau e fo wa kaule ise ako koanga o tolofia e ilo na fa Britania but I couldn't quote it word by word ai ele fa nga sunga tuila epa so se case lava fo ye umi nga fa pafala e umi e fo iwa tolofia wale ko ki fa me wale ise trust o le la ka ke kau kilo ai pele ka usaki wala nga fa tonu le nga fa ye fa unga moni lau sau noanga
e pe ele e la fo le fa masingo nga fa kong ia o nga yo nga rola ia le fa tonu ia ai o le mele waka o ko ngero ka ko ku usa mo le upu moni anta tele mafai fo ona nanti ka ke fiwa ka ke fia la fila file mele ai wa matua matala yulunga wa alu ai fo wa fia fo ma malu ke le mele o fa nga fa porki yes ko sa wa matua vai lua ina fo e wa mele le la mo ngai nga uma a le fia va fa fai ia e le li fai a fia foi ia wa ka ai fa lo lis vai e pe o vaenga o le e se fa tua nga fo le e ka ke kau trusting ai la ka case le la vatu e fa ta o mai ia vui ma lo fa te ya siata e sa le ya la sa no e le weta o le case le fo ina tu le fa sala ngo sta mo ma le ile defamation it's the same judge le fa il fa msonga le defamation case le ia ai pe na fa yetu e tu mau pea lo nganga len avatu asiata wa makaunga o kau le kal kongwinga le judiciary al tato tunu yo al me hoile le anga il mele o le ku o le afo yo o le appoint ku mau meio fatonu ai sa tawa o una faina ona filia tu ile tunu u lautele ia ona onga faila ia le responsible ia ile famsinonga ina ia mautinoa e no nofo e leo e pui le no nofo tangata se o al te me o case o te me o case ona ila ile o mafai e ona tolo fia vo ile se me ona fa pe e ke lo al kanga kala male tulang la ela te tala no wa foi le ko foi ko kalngo e se la ele ilo fo ingisi o ai ngaka yo jurors e se singa kelo e se mal mai ai pe o vai ngalai a fai la ka e kelo o vai ngale wala sa wale li si le leo tanga te ya la fa tonu le fam sino yem pa fo nga kalango ye pa fu ya le si me pe ke ai nga ye ko la le stula nga tu nga me fa pena ya ai pe ona e sa no asiata kwa sa o le lo sa o le omion tati o case lingi le a ua tulanga le mai I hope e koe apili le case I hope e koe apili I hope for e koe apili for male case le sa o mori mau ai pe sa wel fa le tonu le langa ale faia se fainga ma se fofo ile melene o lona winga ele ai se isi e o ai ile ao le malo o i kama ainga o ia ele se si to e sao mai o le a pule ka fia la fo el kala la fo ye o inala e te welona tali judiciary ia il tu la fono ia pe fa tu la mai ni me fa pe nengang fa ia malo fa tai tele le sau no nga manta ko fia fa tai vui ono le tatai mi ai maratu fo yo le nai te fa o pe le ayo ke riso ia o le atele fo ise wala ngol fa sa or ka nganga e la vanga le crusaders fo le lo topito no nei o le ayo ke riso e Christchurch ia ai fa tai fo yo le wa ma wale ta so tainga ia a tonu ta te feilo ai se taimi o mua pe e fio mai lunga au kile nei ia vel nei vano ia sau no fai ona fa mai ai le ta fa so lungo le nei a taimi o program me malanga fa lo ma lo fa te tu asiata tum san to tasi se vaenga le o to man tu el taimi le nei ia ona o se tasi fo yo unisio tu singa nisio o tangata me se fo se inisio tina wala to a fisiringi ai fa mai peta wala wala nei lo ila lo fam sinonga sa taulo no mor silfia ila toni ola u siaki wolevon tatia wolevon fata otol taimi o tel wese male tunu ai fato a ta umuli mai ia le taimi o fam sinonga o umala na mato feilo ai maloia e me sifo yo nai malo o va tu elem fainto to lo ala
wa o le solusu tasi o te aloi le anga o le solusu fa la usiaki ya ona fai ele o le tonu le ina ia fai ona o vatu le fai o le tulanga na walanga ai mo la to ia fai le tala ya fai ele ka wa o lo wola ina wale te so na tautala va pena le ye e more important na tu le ola o le arrangement le na fai e ta ua ia te ul fam sinonga le na mua fata otol te mi la siaki na i lol fam sinonga fata o so mai lungal te mi male asol fam sinonga o mo foi la na fai o le vaenga siliona i lo ula vatel tununga sa te taula ona arrange ele fam sinonga ia se fale fa masino i tonu au kilani o te alu ia le langa misi ala usiaki le so fale ona ole ave le fa mua le fam sinonga ale ua ave le te fa mua i le fam sinonga ma me ua ku inga ika i le mel nge yole ole afo yolo olo kalu ese fa mai ua kalu ese mane o ka le minga au malo kalu ese mane ola fai fa le fatan noanga matu e pe no tal no atu aset ta malu lu atu el tatu tunu vai ya yele ima ya ta e tinga la vala ida le afo ile le tawe ya ta wo ola usiaki aina te talo mai alfa amsinonga o i oe ai ola fa pena na fai ya le la wa fatino ai o failo la tu fina ngalo ai ave mama wala tu tu wa ia i le vai nga pe ona ya mai la tu fo yo lo fa pe mai sa ka un ka wa ya ka fa amsinonga ai le ola usiaki o so wa em fanto ma wala fa amsinonga fa mol ai le mfenko mo wala ola ke le ala fa ka mo se ola fa lo fa la le ta wa o lo wola ma le ola ko ai ya we son total il vai ngal na la nga ta wa cha lo wola ya ai mo le tu le nga fa tai asiata fa tai aso tu malu puenga fa fonga belo tanto tu no pa fa yo le ase fa fonga mai se upu le tau tamali pe so pola ngai se tala nei ya ile va mal fa fonga al tanto tu no wa mai se fo yo lo tu fa le vai lai ya ai fa mo lava ya ole a mai lava le tua ya le taimi o le ato toanga o nei vai wa peona tata le no ai lo vangi fo ile tua ya tau fa mo o ye nei ai au mai ya se fa i unga tonu male ato to masa ole lei se fa i unga e tala pe unga le lei male tapu inga male fa inga talo le tatu tuno fa tai ono lo wa no fa tai ono le taimi o fa ma ya ona o lo nei vai ya ele te tununga pe mo fo i te pena ile tu se taimi asiata ta tu te feilo ai ilunga ngwan pe ole e ilunga ole Tautai A'e ale Blue TV ya lauto ona masani le nei Vui Masinamua ya fa fita yatu mo lo mato wa no Palo fa tele lo fioga Vui ya ele to sula falo ye le tulanga le au onanga malau tua wa matua le tu wa aveo se tua mafa fili malai lungo fola fa benei ya le so tainga wa level na tua ya te ronei au Australia o Samoa le ngato le tula fono be se foi o fa salonga mana leo fa fita yatu ya ole fo wa manino le manto le vai pe ono fa yatu ya ole u fa mapu e lau pitola au ya monia fo ya ele sidia e fo sisi mea e toi maua tula fono e toi maua aso e toi mo fa masinonga ai le toi maua le ola ma le soifua malolo ina mai le tua fa fitai fo ya pa wale mea alu ma ka wilo ma fau o le fa ama fo ilo ma fau le fa ngenge fua ko lau ile le o lau so ta inga ile zoom link a o le wa New Zealand ai a batu ia QC fo ie le kele nga suma ku ngai mori mawinga i ole le tele na fatala no antu e uma le ya sa nga le mu le ngangi connection sa ya yo le ya mo le tu fa malo mo fa taita tu so tai pe a fa le je mai lunga o kilani mo le taimi alo fa tele tu fa so foina ya ole so tai nga le na ma le fionga ya Vui Masinamua sainga fo lava ole fatonu ole fo Samoa le ala leo mai Australia ya o lo i Christchurch le tamaloa va tu lang i tu lang o sia ki fo i ma fu anga malanga mai ai fa tai lo mai moanga Samoa le vanga le fiafi ya ole anga nga yo por kalame ina ya au mai la to lo o afia
pe o loo iai tūlanga fo i o mata upu o loo atangia i lungo le taimile nei. Ina ia, a mai le lātou whasoa ma le lātou fo i pito la au le lai mangengoa. Le saungoanga se koi ngovui. Ia ele ai ele o ia la anga sao whai ma wha asanga sanga. Ia e tate whai atu o te le whai atua o te tūlanga e au ia vui pe au ia pai ma la whai. Ai o te tala no antu ona o se tangata o le e wha o ngā le sum ia so o malawa koi kiki o le. O loka o langa a kua o le wha o ngā ngole nei me o le sum. A wā wha atara noanga wha penei. O le winga la le ala unu te whai atu. Ele ai se fa fia poko sesi ma se fia IT o sesi. Kai lo fo IT a Samoa pe kusa ma IT a ala ka mo Ryan le fa ia le ma por kalame mantulanga. Ai po le a ma le ale le yo lo internet ai a fa ia o le sipito e fa le tonu. Ele ai se ele ma fa inga o so kwa kwa fo le fa fo ka ba wala tonu. Ele ma fa inga o so ko ko se IT. E tau loke mangi waya mangi wifi mangi ngame. Iyo a ua whaale tonu wale connections e whaale tonu lapa e le mawhaila o ngaka kou whesilingia pe le anga se connection a New Zealand le anga o le tua i ngā wifi le maua i New Zealand ia o le whaipa kama fo i e matua makua sawa lava lai tu te si la fia pe fia pe ola le kiwi ko fure poku mar kiwi ma mau telefongi e ko kiki fia se fulu tangata ia la tu telefoni tu tonu le fale e pe o le wifi e le ima se afianga. Ai mai sea pe a wha pe ia, len kou whafonga mai nei le ma whaatara noa ngama vui. E le ia ma se vai nganga oska mai few seconds a nganga kau yesi ka mai hika salai kiki. Ai o le winga na le no te whai atu taita. Tātou whaasoa whaalau wai tele. Ai so se kaimia le foi tau te sirisila mai. E o hai au whaakarangoa ngai whalo le malo. Mantua fo. E kele nga ma whaakarangoa ma le fionga ia whaualo. I to tonu olona ofisa o ta ua le fionga minister. O le matua whaale tonu o le internet. O whale o le malo. Manko e ai isi maoka ka kauonga makua i le lei ai le meta o le internet. O maontai o le malo e pe o le whale o le malo lo iei ka ia mingi skar ka pengeka ia whape fo ila le whale wha masino au nanga le malo. Ia ale ai ko kisi sila mai. E ron wai ke whafonga kunga uputu usao. E ke whafonga ko pei o nganga pei o nganga mai le tau tatala nei tangata ona wa amata fo ona play up ia le wifi ele inga ila o Samoa ia te aula e te tau wa fo ona fetala ia sa anga e fai tau sa no nga le fionga tai pharmacy no tulo fo ile ele si fa tau mata tau la ua ia ile to mai o ila tau pharmacy no pita e si sila nei ia pe o lai o kengia mai vui. Pala me wan ese ya eleva pela tante fai tu wala ngai mafaina tupu ya vui e mafai kupu ya oi e mafaina tupu ile sitangata e me se lava o nei ona po o mafai ona fa nga nei me o su me fai mo ri mau ma tu lang fa bena o le la o mau ala to ngai ya fai talia o e pe te talia le fa mani no nga ale foi tamali ale feo nga ya vui e pe kele kalia ya ai ye le vai nga tante au ngangia kuai a fa pe o ngai ke ngau e fa mo e vui le fa masingo nga e fa muri soi fu maloloinga ia o ki ofu fu ia o ele ke faiar nga kala i lule alofa ia o le vaenga le na o le tūlanga fu o le whaasoa taro si ia ai ia tia le ale tūlanga o le ata o toma ia ia le ungo o le whamasinonga ia la fo lava i le fo la o whamasinonga e la tau te pale au wina tūlanga fa benei ia awa fo ia se whamasinonga mi o tonu o le winga o la tatala se i whaka o koe le ala fua se e mawhai umang kako ka ngofi kau whaleanga e mawhai umang kako la ua ngā o yo pai ma la whai e mawhai umang kako whaia a o le winga o la tatala a whata oto lo le ala fua wa e ka aloa lea malo mauki ngoa e le kaunga e kolosia ngā linga o le tele yo ne yo na po le natu ai ngā mea whapea ua mamafi ai tele ia e ate aula e feo lono ala le kangaka ia sau ia te au I don't mind o ki le mindinga lava le tangata la le koa e koa ar kangaka le whaia ngala whongangi a le sau a yonga fōringa sau o le oso ko ila le marita mai moa tu whafonga le tunu marita mai moa marita mai mantua moa mantu le lafi kua o le sau ke whako wha makalanga hisi kaimi o isi tala ta tele mawhai ngo ka whai kaua wha akasi ma
malota ainga. A kua isi keimika ki e mau ai le oso ai rungongi o ko soli. Ia o kama sasa o kama eia o le ngana e matua matautia. Ia ai ui o lea. Tātou tau whaita talo umaia. Ia tūlanga fo ilele ta o toi lango tonu. Ia le wha moe moe so tātou atunu i Samoa. Ai mese la vale tūlanga o whamsinonga. E le tate le whai atu ta ita o na o whapito manu ia tasi. E le aia se leanga ia ai whai le whamsinonga tonu matūlanga i te tauma maono mea. Ia ila tau fo i o le e mōlia i tūlanga o mōlianga. Ina ia whai male sona mōle to a tele lava fo i o ila tau lo sona tu whauma so le aru le akua. Ia o isi ka ngaka e nganga o so i lunga e whai le i se la tau whaasoa. Naka lau kala le eire si ka ngaka nganga alu e whai le nei meo le live. Tati e iangi porkalami ka kere ka ue ka ikongi porkalami. E na ona halu e whai sanga live. O le whai ali i e whai eile si ka ngaka. O le whai a inga ia lau wai pai mala whai ia inga ia whaaleanga wai pai mala whai. Ia mai maua wanoa na whai e ele pālangi a tamaile nei vaenga. Ina ia whisota iei a inga masia si ai ma fsili aku po a mai. Ia ma repoti ei mea mana na ia ma whai loa ai pisini si le leima. Ina ia lawi loa ai au noa mastotongi. Ia e ngā o ngā kumu ai au na malo pipo. Ia, ai yo lea. Ele te turungo proklame na levanga la fiafi. Mori fa maloma nga fa tele. Ele tatou Tasi Market major sponsors e o le ua to ai tau nu tatou o loa fo ie o mea tau lima ese o kuinga. Ele fa pitola alu le taimile nei o le fue ma le toto. Fue ma le toto o mfaiona e maua le lua se lau tala. Fue ma le toto. Ia, e fo ile si la e pe te maua e se lau lima sefulu. Pa ese ko inga koko e tama fo ile o le lanu luli ia ma le tama fo ile le lanu ena e te fiola ia pe ia se lauli mas furu kamanga fue mal toto le lanu luli au le siko inga nga e lo se lau e ma wai mo ele o le leila la unga o lo tau sa ili sa wa ia o tuinga na fo ia mo tuinga o pe ko se lau el tau tuinga na ia o le tau o fie ia o lo mai Samoa ina e tātou tangata fo o lo lātou whaia ma ngāo sia nei o loa o le tānoa paru ava i o i la popoa o ka ngofe o lolo ma le tele o disitu ai ngā tānoa e te maua uma ula fala ula nifo ia o titi fulu moa mai se fo i o tūlanga o le tele au e te asi ai na uto ai taunu uma le tātou Tasi Market fa pe fo i la tātou o loa fo i o tau mafa mai le sami ia e mai se fo i o fuo whaile leanga le fo to ai tonu e le tātou Tasi Market fa so tai tātou fai numera o mfaiona tu ina tulunga alo fa tele mo o to fa mangalo se manga o le tau tamali la fu fonga va tele ma wa se au dilinga o le se tātou proclame o le tau tai ile so tai o mo ne fiafi o le tau o na le nei seta fa le malu alo fa tele fa ta alo fa tu ma fa malo atu songa fa fia ngai ya Reverend Rubena tu ma seve ya me se fo o to ubal nei vanga o le fiafi alofa tele atu manuia fa so o toi o le nei fiafi soifoia. Da alofa lava Samoa. O le o tau mai i fale o loa le Tasi Market ni usila nei tātou o loa o mea tau lima ese mai Samoa. E pe o fue ma to o launga. Tuinga matano panuava. Ula fala, ula nifo titi furu mua fa apea manifo oti. Maleano noa ionisi o mea tau lima ese te filipili mo iai. Mau fo ia tātou tau mafa ese mai Samoa e pe o ia. Ula mawhi. Fa pea talo ulu mawhai. I se tau o fia tele. Pala au nei lole numero lo o ilunga monisi o wha matalanga. Le Tasi Market, le tali o longa nao. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa! 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 Ua iai foi au nanga i lunga Pacific 40 ma le maua e. Mo nei tatou a inga, o lo alala i atu no mau. To be a fiel on the Bluwave in Samoa. Tautai A'e S3. We will see you again. God bless.
Hello. Happy birthday, Yus! Sige. Yeah, happy birthday din ko makiva. Say, may ka na mo video ko ay. Amang yung kulos fangao mo, makulong talo fakag-choy sa repay tilos fangao yung tamisina. Sorry, if you po. Ah, sorry. Ang amin, kasi nas fangao, if silbi if you po. Uso, fan yung ko kong member of Fufu. Yeah, okay, so if you pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, talo ko, welcome to Thomasin. Malo. Payment. Talo from Bacha. Now that is beef. Think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. But how's this for beautiful? No, this is beautiful.